Hadin belami kejing penbena bandon kejing sange kikali ket umpnyang petrol diesel naduk ka arf kendai terik unai wing ha kejela nakadaw bakadon kejing keno e ki pulet kari boy ki bakyam naphangi kikali ket umpnyang namar la suba bekidon kejing to umpnyang na kikali ket umpnyang ha shiteng benti. Uba Kennedy Kriem Presiden Kaseng Kitarai Petrol Pump ulapan benapai ba banum tiang nis IRAA namar kumba kalong menta ka umpnyang petrol diesel kabyang na kabenta kejingdan kamjang kipai ba. Uba Kennedy ulapan pauru ya kejing shania scam ha kabor jong sarkar jela banle la kabenta. Ula ongru beki pulet kilale ya laki kamram lada kadon shisha kum kata kejingja ha shiteng benti ya ki kali ket umpnyang. Kesenjuk Kitarai Petrol Pump kania lang bat kipulet dada don kum kata kajingle halenti ya jengki kali kit umpnyang ula penkut. Ko umpnyang petrol diesel kadai kamar bakongsan na kebenta kipai ba. Captain Jongka, Petroleum Dealers Association Jongka Meghalaya, Mengaw President, Shikaman Junai Kali Vice President, Ikong Sekretariat Vice President, Paribasa, Executive Member Jongka Dealers Association. Kaya ka bagi-kuha ang bensya sa kapatba, yung ba ka press conference. PE akan isi, untuk isi, lamigo lagi ke keluar, kasih bertarik. Ba kandon kastrike, dalam khutbah kulon, dah kawai ke Masjur Union, jangki driver oil tanker Jakarta East. Bagi agak ke sini kita tahu siapa Minister in charge, jangka civil supplies jangka state ini. Berdua syai kandon kastra. Berkait dengan pihak tu kaya kalau mah, kikadua, bagi jile don bor, jangki pulen, agak bor bagi kentang. Ya kijaga ya tu umpnya kibadon haka National Highway 6 ba kila lebor ya torsho ya ki driver haka ba kani kasen joli driver ki mlaku dia ni ta ba ki call ya ka strike na tu bosas ni na gele ka dealers association ni ko panchayat sekipan ba jo kastil kumne kastil be kila joni kamdon umpnya petrol diesel kerosene kamdon nang nina jala jo barbo ni onra no puasa but the loading point nagabenta ka barat petroleum kedai na po numa digar technically bonsen khambon kidai ki truck jong ki try petrol pump henry don ki petrol pump ki bomdon ki kali jong ni shimwai daki jong ki transporter technically khambon sen kiya napo surat jorba napo yang murai ke bani Malaysia Juai terus Silchar Tripura kiya nante baki buan sini kiya sini kaya ke masumsi kalau mah sitang nanti kidon ki location di Jakarta hakabaya ini ki kali ya ko umpanyang kebenaran kini kali lantu no sitang nanti da namong borok ki driver namong borok driver rikato kini ki driver chom kini ki tanker ki ba involve ha kini ki chieto begitu ki badon ya ki jaga ki location ke bakidon ke baki shikir ki tin ki rong ki tanker supo nang ka badon ki jingia tu umne kawai ki tanker ke ba arpo ki el arpo jala jala hado aspa tamru badan ja umne katengker ke bawah kata jalita ndrepo nyopo po siswa ko kene katanja kene ke great loss ke jingdo crowd ni kita pejopo bal ke bakam susi susu ro kolomba hakini ki jaga kadonro ke jingia clear ya kene ko pe dino kene to police department jang sarkar Meghalaya haka aku sautrik kila kendang ya kini jaga itu umumnya. But statement bagi gila, ka press release bagi gila. Kila yo kem red-handed, kakto penangut ki baru bukti na kini kaji itu umumnya. Kila sisru ya ki drum
ini ki container haki balabu yang kini kupunya diesel petrol buat kesyarat. Nanti kila yo roki kat kisla, bat kila sisu katu kat ni teli ke oil tanker, ki betul keti hakani. Tekawai nak kalian sunyi, kebangi khotnya di ke press conference. Kalau kung ki dealers jangka state Meghalaya sunyi, kebangi khot ka Petroleum Dealers Association, ni ke jenis no ketilang, ya ke sorga Meghalaya, ya ke police department jangka state sunyi Meghalaya, ki bala kendang ya kini ke jenis tu, ke jenis hiam, hasil terlenti, nak kini kita. Petroleum products, kadang kita called highly flammable and explosive products. Katung keang, bantu ini itu nak bantu pakar kat sebelah sebesar. Kelak banjir, kejemun sah, aku nak kupor orang kat ni. Tikitu kita balik yang ini telah dari upah ilegal, nak kalian juga. Baksa kecil itu, ke company habaki I contract. Nak berdawan kit ya ke kumpulan. Kita ada don lupa ke agreement. Bagi itu transporter, lagi ke dealer, lagi ke driver di kumpulan. Hakaba kini kumpulan kami na TOP, na loading point, jom ke company, bahkan lek segitu ki petrol pump ki bah kita ikut. Segi depo ni kita ikut. Hari hasil di kita berjumpa satu. Teman-teman pipet ya kita ke press ya kita ke jumpa ke komplain. Bakadon kecil, shalek bank, kecil shalek bor, atrocities, yang kita driver. Ledakadon tum kata nak kalian jogi dengan Krishna. Hendai haba tum kata kamdon, kaya ke bangilan ini kalau bagi polis kilap, kisem, bagi kilap kamdru ki video clip, dan ki video ke bagi laring, yang kaya ke bagi polis laring. Te kaya kecil tip ke bangilan yo, nak kalian kasorka. Balas saja sini kan don ke meeting hari Puai, kadang bakal akan nampak. Hapaden ke police department, ke supply department, jaga sorgar Meghalaya, ke district administration nampak. Rengkap buat ketika Masjur Union, banyak keren halal ketika mah. Tidak stop minimum 24 jam itu. Kibare tidak dulu silap, bat silap tam. Tiga jumbon cakap berapa ini, kena. Ngomong kan usni kan nomna kan ne last usni kan ne dan dari sorga Meghalaya kan nom somtha nilai indo ya minister jangka civil supply ya home minister mana pandangan yang jumpi kin syukia ini baka supply na ka ta state jungi kan itu maki kinang ko kidate ko coordinate baka sorga na asam ne baka oil companies ba company kan poison state karena kalian jangka Petroleum Dealers Association jangka Meghalaya kini dari ke message ke bani ai sa paipa jangka state jungi